ni kesini yang terik yang benar ka Arzar Hundru ini yang kisan say kata tak naduk ka JNC, JSU, KSU, HSYF wa ka FKJGP depan mani ya ka sit in demonstration ini compound yang bisi ini hajan yang umot yang nambak kam kedap bumi pempawi ya kata kajing singausi ini kam kata kedap bumi penrami ya kajing lek bor yang kesorkar kajing itu waka public hearing yang keselisemen kepada depman uni benai wada dep haka lepo witarik bad haka tu ka public hearing haka tu kesngi de yo kajing lek bor duk kata-kata deman kam kajing yu right ya ka hok long bru man bru hamtam yang kibru kewa chakni ka thany Isgentia Hills naduk ki ilaka nongkhle haduk ka ilaka sunga deman yo kajing lek bor haduk kata-kata ya kiwa percha ya ka public hearing de khanglat iki cheluti donhi bad de khlok lewat yo surok kenang like you boy cakata ke tau te kani hi kejing le yang kesorkar man go kaya kawa mbiu priang dalele apo Isgentia Hills district kate tak khubor ko ikwa ukha caka sorkar wato mhoi ule bor kamni klam da ap ya kasur yang pajba ada ku nyombing pi ya kasur yang pajba katwa ka Meghalaya state pollution control board no one put go ya ka public hearing nagbenta waro pensiau ya kasur pensiau ya ka jingsiau yang ki kaya kata ka jengmut yang ki haka tu ka public hearing andai penban yu ka sorkar ka khanglat go lang ba ko penem kam bakla ya ki force adu kata adu wa ki pajba am yo dal egu poi cakata ka thau da khamtam no one le plus wa watang ki bai thau yang ki tre thau yang ki nongrep le mem yi penbai aperdi ka jingi kulmar aperdi arki ilaka mem yi penbai andai ka sorkar dang ilat go ya kanika serismen penman yebor dan eu penlai baik yebor ya ka kani ka public hearing andai imem tibi ka ya ka jingi to ka sorkar wa ka serismen andai tang wa kani hi pau go cepat wa to ka jinglek bor ka kamten ni de le ila de penpau ka jing siau siung ni de penrem ila ya ka sorkar MDA 2 wa de le bor go ya kam kini ki kam kam ke jing kerpat le to hi kam ke diman le to hi mo de uji kam kini ki jing le bor apo ke district how em kini ki public hearing le ni kini ki benta yang pajba kam mani haduk kate yo ke sorkar em go kenu ke respon hejing itu wa ke jing pha stik yang i saki department welfare ki uman concern department UMM kenu ka respon yang ki le em kenu ke jubak ke yang ki ta keni le penyu hi go wato ke sorkar hi de cha chiliang baik go dan ni da favor baik go ya kani ke serismen da andaman go ka watla ka klot ka bomsniau de ye cha baik go wat haperdi ka jing percha ke wabun na ki pajba na kising ki welfare bat kamju na ki nongrep andai ke sorkar da penman baik go ka wa penjob jubor ya kani ke public hearing yang ke serismen kam ada dilek chiliang